Etogo Eperete apesur kosmero lo kata kui tekniko koje otemula ko boy ko disuta kalo kata kui nyese Etegear Adukio korai etiai imiloni ni apatakanya pe lo erai aradisi lo disuta kalo kata kui Eperete Godfrey event katamba nyese Etegear Adukio na apolo somero kalo Joseph Aisu Edoton nyese abala ebe obu nyesi opali kapesur apero togolo ebe nyesi narai mameta Adukio na no edolitos Eperete mapesur togolo ebe ete amoko ped master acha muntu enyata kinetogo ngoni ebuni hainga ni so kachu noi ai kiawono ashomana ikoke ni pese narai idwe lupe etogo ngoni eretogolo rai self contained just keda igonya itoma ejaine chwata kiza toma ne era remuna ejok na eda bala ranga boni be era kona apolo na ejok ni de lipitori bobongo oro jare musho kata no ponente apolo ke tingara ke idwe lupe sur tingara ke idwe lu technical ai kiaona ke shoma obu edoton ilipe ngarno ka wani ni ponishol lu ikiaunet esomero lo ne koto kwa ne diswa mom eponolo topoloret esemero lo narai kwana ijo ngoja as a technical institute e buru bongari amda koto ti do peta lo ran kwa technical college le pera ngara kin teso kere as large kachita ikiaune semero lo polo technical college ija isobu nene almost every week once abune right eponelo ento somata ngulu materials impone alo ya unetekezo sai esa isibali idolo pesuru kesi opotu inerata iponelo lem ejare togolo Eperete kesi opotu ceramic sapugan kanu aitu ni kesi kanu Adukio etogolo Eperete kesi lo eteted amlem si jara jok tikere kese domeru na rabere la maya automatic mwana didinyi itama konyo bisana lwara yengu kwa na mwana urakapera ya nyingire arte ijabol sipuju no ilo bikoni bisana kana kita itelo pa bawe wala ngotoka wonda butori cha tena mreta ko ai ngai do na teke kidara ila basi ya mkini pana sone ya puganje semiro amki sabna liko ngensele domeru lem seki dumun jobere place congested de kasape surilo na sa chirenga gokta de kiss ichane dumun jobe erono do aila wala ijine ikota kirone ni da apolo ni cholongolo kanyel ko disuta kalo kata kui Geoffrey Omolo nyesi obu olim ebe mamlem esomero lo epoloi konye bona ini ngos na lemeje esomero lo e paik te somero la doctor no wap Adukio na mametodi ete bale rai somero e wanje na bale mlo idwe so ikota shalamiki na pugan ano Adukio bere kopana lomo Adukio ne dormitory aile pakabone je contractor na dawo ngali moyeni yes na so dit ay to dolki na Adukio to mapaki konye dawo sa Adukio de korora Adukio ne sipo Etegear is a dormitory accommodating 64 ladies and it should be having a 5 stance latrine plus a drying slab and the project is estimated to take about 1 year from the time of inception. That means by next year, October, we should be commissioning this particular project. Na contract la Adukio kana ledo milioni na kota kanyape nisubu aradisi lo kata kui Eperete Godfrey event katamba ikopak a contractor. We take this opportunity to launch government works, construction works of a dormitory here at Katakwi Technical School, and today is in fulfillment of that NRM manifesto. So I take this opportunity on behalf of government and on behalf of the administration to hand over this contract for the same to fair multipliers. Thank you very much. Kanuka TV is Francis Ochen, Kodisuta Kalo Katakwi.